Merhaba, Rusça ve Türkçe öğrenmek isteyenler, günlük hayatında bu dilleri kullanmak isteyenler veya turizm, iş, kültür alanlarında çalışanlar için doğru yerdesiniz. Size özel çeviri, seslendirme ve dil desteği hizmetleri sunuyoruz. Ayrıca çocuklar için Rusça ve Türkçe hikayeler, masallar ve eğitici içeriklerle iki dil arasında köprü kuruyoruz. Amacımız iki kültürü bir araya getirerek iletişimi kolaylaştırmak. Bize katılın, birlikte öğrenelim. Привет! Для тех, кто хочет выучить русский и турецкий языки, для тех, кто хочет использовать эти языки в повседневной жизни или для тех, кто работает в сфере туризма, бизнеса и культуры, вы попали по адресу. Мы предлагаем вам специальные услуги перевода, озвучивания и языковой поддержки. Мы также строим мосты между двумя языками с помощью русских и турецких историй, сказок и образовательного контента для детей. Присоединяйтесь к нам, давайте учиться вместе!